आणि खंय तरी आज ते लिडरांकूय आतां जाणून आयला म्हणून तांच्यांनी आतां पणजेन मनोहर पर्रीकराक टक्कर दिवपाचें ठरयिल्लें आसा. म्हणून हातूंत एक स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टी हॅज लॉस्ट द कॉन्फिडन्स ऑफ द पीपल. Manohar Parrikar has lost the confidence of the people, and that is the reason they have started importing people against whom Manohar Parrikar only had filed cases. This clearly shows that Bharatiya Janata Party's morale is at the lowest level, and the way things are going, they will not even cross more than 12 seats in the upcoming assembly elections. And this is the reason they have been importing candidates whom they feel can win their own. But these dreams would be shattered of Manohar Parrikar in the 2017 polls, and he has gone to such an extent that he has even, time and again insulted their own leader, Bab Shripad Naik. I was reading papers today. बाबडाचे ताचो स्टेटमेंट आला की आपल्या कॉन्फिडन्सानूच घेवना, तर ताचो चलो इतके म्हयने काम करतालो. म्हणल्यार सत्तेर येवपा खातीर आपल्या तत्वां कडेन आनी खंयच्या स्तराचेर वचून कॉम्प्रोमायज करप आनी हें करप, हे बाब मनोहर पर्रीकराक माझा मनोहर पर्रीकर होता. आणि म्हाका दिसना आता की मुख्यमंत्र्याक सुद्धा किंमत आहा म्हणून. सो यू कॅन सी ओनली ही टेकिंग द डिसिजन्स अँड ही इज टॉकिंग ऑन एवरीथिंग. 24 नोव्हेंबराक वक्तव्य केले की गोवा गव्हर्नमेंट विल गो कॅशलेस. तुमकां याद जातले, तुमकां ताणें स्टेटमेंट एक्चुअली जो मुख्यमंत्र्यान जो स्टेटमेंट करूंक जाय आशिल्लो तो हाणें केलो की गोंय सरकार 31 तारखेच्यान कॅशलेस जातले, आनी 24 नोव्हेंबराक हो स्टेटमेंट केलो. का स्टेटमेंट म्हणटा की कॅशलेस नॉट पॉसिबल. पण हातून तुम्ही पळयात की देर इज व्हेरिएशन इन स्टेटमेंट्स विथिन अ मंथ. देर इज नो स्टेबिलिटी, अँड दीज पीपल आर टॉकिंग ऑफ गिविंग अ स्टेबल गव्हर्नमेंट इन 2017. People of Goa have to judge now whether that scam was an attempt to scam or a really a power scam on whom Manohar Parrikar had filed a case in the court, in the High Court, and which the matter is still pending because Goa government has not pursued the matter in the Supreme Court till date, and it's very unfortunate.